Khumpui Academy Rwngnogo GT UGT te PGT push ni bagai khorok sara Phrwngnai Twlangjagwi Tongo Srangsalni simi interview na harjakni jengkha khumulungni sikla babono te bwskangni 4 July salmari jora interview na harjaknai Srangsalo hasni juda juda amchini sikla siklo interview rena phaimani mangpli nukjakha Din tam bagi interview tam bahay mana lo ada sa job tu. Nang kapamay post ni bagay interview or ni bagay. Undergraduate ni bagay nga qualification basak na. Qualification to till plan class 12 to nangko undergraduate bagay. Ani ke MA in education. Bakaw bam hay matong madaman no maya ba ikuno to. Bang man siguro susudo angke da buku bukan ke se tungu graduate pun result liya hane or mad man no hin ka kiri to ka Nini mote tabuk suk jara basuk rok borok khai kana ro. Abu bang modela sai ka bule Shit kai besuk ni bagay ro tini interview choli. লিগে ইন্টারভিউ দিতে আইছে আন্ডারগ্রাজুয়েট এমনি কোন কোন পোস্টে টিচার নেওয়া যাইব নিয়োগ করা যাইব মানে ইউজিটি এরকম কোন স্পেসিফিকেশন সব কোয়ালিফিকেশনটা কি রকম দরকার 12 পাস গ্রাজুয়েট এমএ